bamenya ku rwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB n'abayobozi bayo mu guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Ni urwego rwihariye rushinzwe kwihutisha iterambere mu Rwanda rwitwa Rwanda Development Board RDB mu magambo y'ururimi rw'icyongereza. Ni urwego ruriho kuva ku itariki 2 z'ukwezi kwa Cyenda 2008 rushyizweho n'itegeko ngenga nomero 53/2008. Ni urwego rwagiyeho nyuma yo guhuza ibigo bya leta bitandukanye, inshingano zabyo zibumbirwa hamwe zishyirwa muri RDB. Ibyo bigo ni Ikigo cy'ubukerarugendo na parike z'igihugu mu Rwanda, Office of Rwanda Tourism and Nation Parks ORTPN, ikigo cy'igihugu gishinzwe iyandikisha mu by'ubucuruzi, Rwanda Commerce Registration Services Agency RCRSA, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ishoramari n'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga, Rwanda Investment and Export Promotion Agency RIEPA, ikigo cy'igihugu cy'ikoranabuhanga mu itangazabumenyi no mu itumanaho, Rwanda Information Technology Authority RITA, ikigo cya leta gishinzwe kongera ubushobozi bw'abakozi n'ubw'inzego, Human Resource and Institutional Capacity Development Agency HIDA, HIDA, ikigo cy'igihugu gifasha ibigo bito n'ibiciriritse, Center for Support to Small and Medium Enterprise in Rwanda CAPMER, na serivisi z'ubunyamabanga bushinzwe kwegurira ibigo bya leta bikorera ku giti cyabo, Privatization Secretariat. RDB ifite ubuzima gatozi n'ubwigenge mu miyoborere, mu micungire y'umutungo n'abakozi bayo. Inshingano z'ingenzi za RDB nizi zikurikira: iya mbere, kwihutisha ibikorwa bigamije iterambere ry'ubukungu no gufasha leta n'abikorera kubigiramo uruhare rugaragara. Iya kabiri, guteza imbere ishoramari ry'abenegihugu n'iry'abanyamahanga mu Rwanda. Iya gatatu, guteza imbere ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda n'amaserivisi byoherezwa ku masoko yo mu karere no ku masoko mpuzamahanga byongerewe agaciro. Iya kane, kugira uruhare mu gusembura no gushyira mu bikorwa politike n'ingamba birebana n'ubukerarugendo no kubungabunga za parike z'igihugu n'ahandi hantu hakomye mu bijyanye n'ubukerarugendo no kugira inama guverinoma ku buryo byatezwa imbere. Iya gatanu, kugira uruhare mu gusembura no gushyira mu bikorwa politike n'ingamba bya guverinoma mu rwego rw'ikoranabuhanga, mu itangazabumenyi no mu itumanaho no kugira inama guverinoma ku buryo byatezwa imbere. Iya gatandatu, gutanga umurongo mbonera, gusesengura imishinga no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'ibyemezo bya guverinoma mu rwego rwo gushora imari ya leta n'iy'abikorera. Iya karindwi, gushyira mu bikorwa gahunda zo kwegurira ibigo bya leta abikorera, kuzikurikirana no kugira inama leta muri urwo rwego. Iya munani, guteza imbere umuco wo kwihangira imirimo no gufasha ivuka n'iterambere ry'ibigo by'abikorera. Iya cyenda, kugena, gushyira mu bikorwa no gukurikirana imirimo yerekeranye no guteza imbere, kunoza imikorere no kwandika amasosiyete n'amashyirahamwe y'ubucuruzi, ingwate z'amasezerano, uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge n'uburenganzira bwo gutangira, gukora no guhagarika imirimo y'ubucuruzi. Iya cumi, gushyiraho uburyo buboneye bwo kubaka ubushobozi bw'inzego za leta, iz'abikorera n'iz'imiryango itari iya leta hagamijwe iterambere ry'abakozi b'izo nzego no kubongerera ubumenyi n'ubushobozi byabafasha gukora neza no kubasha gupiganwa n'abandi ku isoko ry'akazi ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga. Iya cumi n'imwe, korohereza no gufasha abashoramari kubahiriza amategeko asabwa mu kubungabunga ibidukikije. Iya cumi na kabiri, gushyikirana no gukorana n'izindi nzego zihuje inshingano zo ku rwego rw'akarere cyangwa mpuzamahanga. Iya cumi na gatatu, kugira inama guverinoma mu bindi byose byakwihutisha iterambere mu Rwanda. RDB ni urwego rw'igihugu ruhoraho, rwigenga kandi rufite ubwisanzure mu mitegekere bwite no mu micungire y'imari n'umutungo. RDB irebererwa na Perezidansi ya Repubulika. Minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano zayo ikurikirana RDB mu bijyanye n'ibikorwa ku rwego rw'ubuyobozi na tekinike. Hagati y'iyo minisiteri n'inama y'ubuyobozi hakorwa amasezerano yerekeye gahunda y'ibikorwa agaragaza ububasha, uburenganzira n'inshingano za buri ruhande mu kugeza RDB ku nshingano zayo. Ayo masezerano amara igihe gihwanye na manda y'abagize inama y'ubuyobozi, ashyirwaho umukono na perezida w'inama y'ubuyobozi na minisitiri ufite ubucuruzi mu nshingano ze. Mu gukora inyigo yo gushyiraho RDB hagendewe ku mikorere y'ibigo bikora nkayo byo mu bihugu bikataje mu iterambere ry'ubukungu, birimo icyo muri Singapore kizwi nka Singapore Economic Development Board, Singapore ADB, na IDA Ireland Industrial Development Agency cyo muri Ireland. Umukuru w'ubuyobozi bwa RDB
uzwi nka Chief Executive Officer CEO magambo ya rurimi rw'icyongereza. Manda y'umukuru w'ubuyobozi bwa RDB ni imyaka 5. Ntiyemerewe gukora manda zirenze 2 zikurikirana. Manda y'abandi bagize ubuyobozi bukuru ni imyaka 5 ishobora kongerwa hakurikijwe ubushobozi bagaragaje. Umukuru w'ubuyobozi bwa RDB ashyirwaho kandi agakurwaho na Perezida wa Repubulika. Umuyobozi mukuru wa RDB afite inshingano zikurikira: guhuza ibikorwa bya RDB, kurikirana imicungire myiza ya RDB, gutunganya inzego z'imirimo ya RDB, guhagararira RDB imbere y'amategeko no kumenyekanisha ibikorwa byayo, gushyira mu bikorwa ibyemezo n'amabwiriza ahabwa n'inzego zimukuriye, gutanga raporo ku bikorwa n'imicungire ya RDB n'indi mirimo yashingwa n'inama y'ubuyobozi. Kuva RDB yashingwa mu mwaka wa 2008 imaze kugira abayobozi batandukanye, aribo Umunyamerika Joseph Ritchie wamenyekanye cyane nka Joe Ritchie, wavutse mu 1947 akaminuza muri filozofi, niwe wayoboye RDB igishingwa mu 2008 ageza mu 2009. Joe Ritchie ni umugabo wamenyekanye cyane mu gushinga ibigo by'ubucuruzi bitandukanye birimo Chicago Research and Trading CRT. Joe Ritchie yiyemeje gutanga umusanzu mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda nyuma yaho mu 2003 ahuye na Perezida Kagame akamusobanurira icyerekezo cy'ubukungu bw'u Rwanda. Ubwo Joe Ritchie yisaba umuntu hafi w'u Rwanda yitangira kurushakira abarushoramo imari. Mu 2007 yabaye n'umwe mu bagize inama ngishwanama ya Perezida wa Repubulika izwi nka PAC, Presidential Advisory Council. Ari mu batekereje ukubaho n'imikorere y'ikigo RDB. Umusanzu wa Joe Ritchie mu iterambere ry'u Rwanda byamuhesheje umudari w'ishimwe ku rwego rw'igihugu, umudari w'ishimwe ry'ubucuti witwa Igihango. Joe Ritchie yamenyekanye cyane mu kumenya guhitamo abakozi abinyujije mu kigo cye CRT, Chicago Research and Trading. Asobanura ko umukozi mwiza atari umutwe wuzuye ubumenyi garagazwa na diploma afite, ahubwo ari umutima witangira umurimo, utangira akazi. Other look for the best heads. Chicago Research and Trading CRT looks for the best hearts. Joe Ritchie ku buyobozi bwa RDB yakorewe mu ngatana John Gara. John Gara niwe wa kabiri wayoboye RDB asimbuye Joe Ritchie. John Gara akaba umunyamategeko w'umwuga. Mbere yo kuyobora RDB yakoze imirimo itandukanye irimo kuba umujyanama mu by'amategeko mu bunyamabanga bw'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza i Londres mu Bwongereza, Special Advisory Services Division of Commonwealth Secretariat. Yanakoze nk'umujyanama mu kigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku iterambere ry'ubuhahirane, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. John Gara yavuye muri RDB mu mwaka wa 2012 agirwa umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko, National Law Reform Commission. Valentine Rugwabiza. Valentine Sendanyoye Rugwabiza yahawe kuyobora RDB mu Ukwakira 2013 avuye ku mwanya w'ubuyobozi wungirije w'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi World Trade Organization WTO. Umwanya yabayeho hagati y'umwaka wa 2005 kugera mu 2013. Yavuye ku buyobozi bwa RDB mu 2014 agirwa minisitiri ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba MINEAS. Iyi minisiteri yayivuyemo yerekeza i New York guhagarara u Rwanda muri ONU. Yanabifatanyaga no guhagarara u Rwanda muri Jamaica no muri Colombia ambasaderi. Nyuma yakomereje muri Central Africa kuyobora ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bw'ibikorwa byo kubungabunga amahoro bizwi nka MINUSCA. Ambasaderi Valentine Sendanyoye Rugwabiza yavutse mu mwaka wa 1963. Afite impamyabumenyi handitse Masters mu bukungu. Valentine Rugwabiza intebe y'ubuyobozi muri RDB yayisigiye Francis Gatare. Francis Gatare yasimbuye Valentine Rugwabiza avuye mu biro by'umukuru w'igihugu, aho yari umunyamabanga wihariye wa Perezida wa Repubulika, Principal Private Secretary. Muri ibi biro kandi yanakoze n'indi mirimo irimo kuba umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu, politike n'ingamba. Francis Gatare ntabwo yari mushya muri RDB kuko hagati y'umwaka wa 2008 na 2009 ubwo RDB yayoborwaga na Joe Ritchie yabaye umuyobozi wayo wungirije. Yavuye muri RDB muri Gashyantare mu mwaka wa 2017 agirwa umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gas, petrol na mine, Rwanda Mining Board RMB. Francis Gatare avuye muri RDB yasimbuwe na Claire Akamanzi. Akamanzi Claire wavutse mu 1979 yasimbuye Francis Gatare muri Gashyantare mu 2017 avuye mu biro by'umukuru w'igihugu aho yakoraga
nk'umujyanama mukuru ushinzwe ingamba na politiki. Dr Claire Akamanzi kandi yakoze no mu rwego mpuzamahanga mu miryango itandukanye irimo umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi World Trade Organization WTO. Yanakoze no muri ambasade zitandukanye mu Busuwisi no mu Bwongereza ashinzwe ubucuruzi. Akamanzi Claire afite impamyabumenyi zo ku rwego rwa masters mu mategeko, ubucuruzi mpuzamahanga no mu miyoborere. Akamanzi Claire intebe y'ubuyobozi ya RDB yayisubije uwo yari yayisimbuyeho Francis Gatare. Francis Gatare si mushya muri RDB uretse kuba yarigeze kuyibera umuyobozi hagati y'umwaka wa 2014 na 2017. Yanabaye umuhuzabikorwa w'itsinda ryize ishyirwaho n'imikorere ya RDB ahari hagati y'umwaka wa 2007 na 2008. Ku nshuro ya kabiri yongeye kugirwa umuyobozi mukuru wa RDB muri Nzeri avuye mu biro by'umukuru w'igihugu, aho kuva muri Nzeri 2021 yakoraga nk'umujyanama mukuru mu by'ubukungu wa Perezida wa Repubulika. Francis Gatare yavutse mu mwaka wa 1967, afite impamyabumenyi zo mu rwego rwa masters mu bukungu n'imiyoborere. Kuva kuri Valentine Rugwabiza, umuyobozi wa RDB, aba ari n'umwe mu bagize guverinoma. RDB nk'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere ni urwego ruhoraho rwigenga kandi rufite ubwisanzure mu mitegekere bwite no mu micungire y'imari n'umutungo, mu ntego yo kwihutisha ibikorwa bigamije iterambere ry'ubukungu no gufasha leta n'abikorera kubigiramo uruhare rugaragara. Subscribe, usubire gutaha. Bakoze cyane.